Kolačić, umakat ga u čokoladu. O, izgleda ukusno. Biće fantastično ukusno, bez ikakve sumnje. Tako dobro. Možeš li podijeliti jedan, molim te? Sanjaš, zar ne? Nema šanse. Ja ću... Sve te... Jedi kolačiće sama. Preukusni su da ih dijelim. Složimo sve kolačiće jedan na drugi ovako. Vau! Sada umočim sve u čokoladu. Kako se čokolada lijepo razlijeva po stranama. Sigurno će biti ukusno. Vrijeme je da probam. Bez riječi. Ni ja ne bih imao ništa protiv probati, ali Mandy to neće podijeliti sa mnom. Da, upravo si, Gloria. Sve ću pojesti sama. Ukusno i divno. Sada je tvoj red. U redu? Oh, dobro. Pokušajmo. Pogledaj ove grozne hobotnice. Prvi put vidim tako malene, ali je zgodno umočiti ih u čokoladu svejedno. A kad zamislim kakav užasan okus ribe imaju, dođe mi mučno. Hajdemo probat. Dobro. Odvratno. Još dvije Još hobotnice dva. su ostale. Sviđa mi U se. redu, mogu hendlat. Linde lead. Još su gori s čokoladom. Sada ću imati užasan san o njima. Prestani s tim. Dosta mi je. Radiš tako smiješne, Fejc.